Chingak chingiana ndo manchumuriri mbia manasogo chora kubwati mirobiri getaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi niko charagire Chinsa Isato chabona mugoroba chingakingo kwarigania SMS ya Amayia irongo manyemuna nara yana kwariganire asenchera ere yobwekeranu litanganke imati ana kumanyega tiari kwariganire tie asenchera ere yobwenge. Siku ya Sunday alipatikana kama megongwa Kodera Forest. Omusao yomugwiki wanyagetari magiga gotoka kabwate chinkoma chinga kiamate ya boriwe wesokia eryo kumumanya. Maandamano ni gakure ni biashara maiga ntokonyora uchumi ya Kenya esarigite. Amaandamano ntutagetia sengencho ni gakwire na magiga uchumi ne birengerero begatia bamenyi be county ya Nyamira. Mundapo tengeneza chakula, angalia sababu hatuwezi jua ni nini ilitokea kwa hiyo chakula ambayo imeenda na maisha ya watu wawili. Na abantu babere gosiria magimabo ko bwatikana no koriendagere yo gotebekana gutwara esumo imeye county ya Gusii. Mwancho muriyereri ayo munanda manke ikaranso ikengo manya senchira ere yo wekerano ere triane Evalino Sero ritukubatira nere kwene kya wekera sense mu imanyerero ni gakoro kwa Joshua Uta ekeraba yongo ko inyoria buna nabagotonyora sense mere ya Facebook Ndizi TV News digital nabayigo ensemo ya YouTube ni gora tonyorwetira Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News bayigo ase website ito ni gora tobwatwetira www.ndizitv.or.ke ko kwarga nitochake korwase county ya Kisii awase omusao yomo oyo orusetiwe aseri naniria kondele gatire chingoma chinyinge ati agose abekire ase nyagetari ya Mount Olives yo gotoka se ensemo ya musocho asagendrete konyora obugwenya nabona ningo botenenirwe nyagetari yo baborire amate yo musao yo wesokia eriyo goikana komokonya na koene kyabuna nagendere konyora obugwene bwabene umurikeito Frida Kirbono robotura senchira yo bwikiranu. Namatuko atatu aitire asenyagitari ya Mount Olive Mosocho asomusaibi miaka ya igatua aigetigwe ororo n'abasamaria abaya erinde konyora obogwenia. Korengana no munyagitari Calvin nigo mureiro yo aigetigwe asenyagitari yo gatigeire chingoma chintindi asomuberoye omugima obimbete. Kuna mgonjwa ambao tuko naye kwa swali yetu alikuja siku ya Sunday. Hiyo siku ya Sunday alipatikana kama megongwa Kodera Forest. Kodera Forest ni uko Jaluoni ndani Pastor Yugis. Alipatikana na well wishers asubuhi. Kana kwamba kuna majambazi ambao walimvamia asubuhi usiku wakachukua pikipiki yake na kisha wakamwacha hapo kama ako hali mbaya. Na venye naonekana ni kama walijua kwamba wamemuua baada ya kupata some big head injury, walimpiga kwa kichwa na pia mwili wote kwa walipiga mwili wake wote. Gukwana nabalikiba mangana nigo aererabuna umureiro yo tali gukwana ase yabeire akongu komanya eyamate eyaye. So benye sako saizi tumengangana naye from Sunday mpaka sai ayuko vibaya sana kwa sai. Akona show some improvement. The only challenge ambaye akonao ni kwamba hawezi ongea a comprehensive statement. Hawezi ongea one word a full statement. Ukimuuliza kwao ni wapi ajui. The only thing anasema ni sign language only. Bono nigo aganirie amate yaye gwesokia aseboigo aerabuna omuberoye obimbokire na boigo nagendete konyora obogwenia. Tungependa kwamba at least kama familia yake inaweza tambulika, tunaomba familia yake kuja on the ground ndiposa tujue vile tunaweza kusaidia mgonjwa wao. But for now hiyo swelling ya mwili, hiyo swelling ya macho, kichwa, miguu, all parts of the body, saizi matibabu tumpatia at least we thank God imesubside. Tinga kicho boigo nigo aene kibuna taligesanga egetangani asensemeyo omonto goitwana goikigwa enyagitari yo atemaeti aseboigo agania abantu ko bamaiso andonsi ase bagotara. Na sasa kitu tunaomba kwamba kama wazazi wake ama kuna anybody mwenye ako na position kutrace kwao at least akuje Mount Olives Medical Center Mosocho ndiposa tuzidi kuchukua huyo mgonjwa. Kwa sasa hizi cases zimekuwa nyingi
This second case this year, this case, such a case tuliona in January, and again saizi case kama hii imeonekana, and the same issue ya mtu kupigwa na kunyang'anywa pikipiki akiwachwa na akipoteza fahamu. So naomba kwamba at least watu at least wajitahidi usiku, matembezi ya usiku isiwe kwa wingi, kwa sababu saizi wezi wako kila mahali na wanapiga watu, wakunyang'anya pikipiki na wakunyang'anya pesa. Bono EAMATEMWA yenigo yasabiro gwesokia elinde koeneki obolendi obuya korende oroboti olinigorere asa magoko y'abanyanyimbo asigeta sene ya Mosocho ime ya kitutu chache South County ya Kisii. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbia mono muri keito Frida Kerubo ase oroboti ororikiranu magega ya gosemagega ya baraibo mobwa azimio la umoja wa Kenya batarabwa toka oroboti kubwatikana na maandamano ayo arobire gokorekana RITUKO ria ankyo erio kwamireria ukurusi wa BC kwa commissioner banebe kiombe kyo bochori ne chimbebe IBC muri keito korwa se county ya Nyamira job manki na nyora ribagana gusanga negati ya bamenyi be county ya Nyamira abo barwe birengerero byabo kubwatikana no korobekana uku. Maega yoko ngusana na koba aroro igoro yoko rusuwa kwa commissioner banebe kiombe kya IEBC nigo abakenya bagendete kurua ebirengereri byabo. Boigo nigo muraibwe kiombe kya azimio la umoja Raila Odinga arobeire okorobekana chinsemo ao kugikeria enganeye asebara chakere ensemo ya Kamkunji egotoka county ya Nairobi. Ntwabato gutarera bamenyi be county ya Nyamira elinde koigwa ebirengereri byabo igoro yenganeye. Egati abamenyi be county ya Nyamira mbate bambanjira netino korobekana igoro yenganeye okukorobeiri no muraibwe kiambe kya azimio la umoja Raila Odinga. Amangana ngaya yaba commissioner kurusibwa okubona ntunto egento totataitiga na maandamano ayu abangire wakaremambi. Amaandamano egento togukanira niki atwira ni magega kurumagega gocha bananchi mbarotse maandamano ni gakwira ni biashara maega ntokonyora na uchumi ya Kenya esarigite kwa kete chikura tokakora kuria maandamano twakorete boni gento rengerere timutwa no korengereringa kya abantu tokoragera nande bono uchumi ya sarikire ndorengerere timangana maandamano nande kuiroreria kabere asa bande banchirana nege tambukiro kyo muraibwe kiombe kya azimio korobekana asebate banigo aligechiko konya abakenya elinde konyora oboene bwabo. Papa kurangira maandamano aye ncengo mo support na inje yakogera according na inje na nkoyoro kiarenga ngorwanirara abakenya bande asekerie aroche ngangika igo chikobabia tochamangana muna ya GMO chibande chiaga nikore tu in Kenya ncengo mo support inde aruane kabisa egere so that njibasa kwena no chasaba Kenya bandi ensemo y'abamenyi be county Nyamira mbate bateribu yaba commissioner abukorusigwa ikiagera nigo bagendetse gukora imiremo yabo buya ane bakore gasi erengia ndura bangesa olie gasi bakora gerembe igerengia tikabakore gasi batakonye ebyo nabyo ebirengerero by'abamenyi be county Nyamira igoro ya maandamano yogokana ukorusigwa kwa commissioner bali bane be kiombe kya IEBC ginko reporter ya Ndizi TV kurwase omochi onyamira job maangi Tukutikana na oroboti ororwa job banki nigo bona babwatani aboba azimio la umoja wa Kenya babwatoka oroboti kobwatikana no gotenenia kwa maandamano ayo askari bate babona nenchire yemo yokorwa chinga chinyororo matemwa manene gokorekana imense ya Kenya chinga kiecho niga babwatani abo bagania serikali ya Kenya kwanza kwene kiabuna ngokorerere omwana inche mirimo ebwenderete na gotiga amangana manke. Justice, Legal and Constitutional Affairs Committee of the National Assembly hearings against the 4 IBC commissioners is a lynch mob, a hired hit squad, and an illegality with a predetermined position. We are aware that the product of the kangaroo proceedings in the name of JLAC is scheduled to be tabled on Thursday, 1st December 2022, and subsequently a special sitting of the House to sanitize the report is to be called on the 7th of December this year. This shows how desperate
and insensitive the regime is. We appeal to the Kenya Kwish administration to focus on what really matters for Kenyans now, which is the cost of living and not 2027 elections. Our stand remains that the focus on the 4 commissioners is not about 2022 elections. It's about 2027 elections, whose rigging the Ruto regime is putting in place in 2022. To this end, that is number 4. To this end, we have decided to reschedule the start of our public engagements from tomorrow, the 30th of November 2022, to the 7th of December 2022, due to the ongoing national examinations. We have listened keenly to the appeals of parents and our school-going children, and we have decided to obey their... Omurai wense Dr. William Samuel Ruto mokonyo Rigathi Gachagua omo cabinet secretary Musalia Mudavadi nabo igo omoriki bw'ekikuru ky'oboroso Julius Juan negati abaraya obaikirana ase chiskuru au eriyokwenekia okwegorwa kwa masakara KABERE y'amatemwa manene y'eskuru y'oboroso moriki oito Vincent Onyancha na Mange. Asili tukolia KABERE maiga yogo chaka kwa matemwa grade sane mokepsea na ya KCPE nigo muraiwense William Ruto akaretara yaye amona bobisabande be serikali ase skuru y'oboroso ya Joseph Kang'ethe yogo toka nsemo ya Kibera ase county ya Nairobi. Good morning. Chingaki chioni goru tate babuna emerobelio bene ni gebe kirigoro yomorobelio CBC ekera robot roganyira rachiko soka wangoigam asabo igabane kaliyo bolende boisaine chingaki chiga chiamatemwa. All administrators, every head teacher and center in charge have been given adequate security to make sure that all our children who are carrying out exams today, either KCPE or KCSE, there is adequate security in every center so that we do not distract our children from carrying out their examination. We agreeing on how to transit into the next level. A decision is going to be made in the very short term so that you can know next year, especially for those who are in grade 6 and grade 7, how they will move and transit to the next level. Omokonyo Rigathi Gachagua ni gobo igata reskuru ya Komarok. Gachagua ni ga okoboko muraiwense William Ruto igoro ya CBC asabo igata yabuna bohetani abali muchiribwa 30 mbachikuri kwemeremo omwaka ogocha. The president has set up the working party on educational reforms to look at issues CBC, to look at TVET, to look at university education. We agreed that the process of delocalization should be done away with so that teachers are able to work anywhere without being coerced to work in certain areas. Chingaki chomo cabinet secretary Musalia Mudavadi nigaikira na skuru y'oboroso ya Kilimani na korototogo chakiwa kwa matemwa yu ase RITUKO ya KABERE. Walimu wamejipanga na pia kuna ile tume task force ambayo na zungumza na wataalamu na Wakenya kwa kijumla, labda pahali ambapo panahitaji marekebisho tutapata ujumbe kutoka kwa hiyo ama recommendations. Omuliki w'ekikuru ky'oboroso Dr. Julius Juan ni garabe nuko igoro kwa matemo ya RITUKO ya KABERE meye county ya Nakuru asate abuna kisikuru 52 kitaire tamatemo abo abugoro ni go kire kisikuru cy'abanyene na nigo cyasiye kwe myaka 2 yahitira sengento ya COVID-19 anekuro se county ya Bungoma ne county ya Uasin Gishu. We checked the scripts, they cover, most of them were 5 candidates, 6 candidates. So these centers closed down and these learners moved on to other schools where they were able to sit their KPSEA. So what I want to clarify is that no learner at all missed exams. Amatemwa yu KPSEA na KCPE niga chaka RITUKO lya Jumatatu na niga raika omwelio RITUKO lya nkyo RITUKO lya Jumatano.
Reporter ya Ndizi TV ritirene nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Mia mono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti orurikiranu muna chebi no monene mathako meniga kanire wikiwa se ebigambero ebina byo kwamereria obubuibo burai nabo igo ebina byo komochiari chiko okwana chinga kiecho komeniga kwanera umuchando bwo chenchia kwerire umuchando yateba buna obeire go chanda bakenya banke no tone chinga ki babwente korigereria nabo igo gokwanera na korigia chinchera chyo gukora umuchando gosityo ukore mechando au As climate change is problematic, it has affected our environment and given us so many challenges. I can therefore speak like a prophet and say that the most complex and challenging disputes that will come to our courts in the next decade will not be those relating to presidential election disputes, as difficult as it was, or those regarding the constitutionality of the constitutional amendments, otherwise called BBI, as difficult as it is. What will play in our courts are the disputes which will deal with the adaptation and mitigation measures relating to climate change. Nechinga ki engana yo korusi wa BC kwa commissioner bane bekiombe bochori ne chimbebe IBC egendrete gotegererwa ase ebunkenene nigo egatia ba commissioner bekiombe ke IBC gatia abo Francis Wanderi na boigo Irene Masit bakanire kubwataniwa ase engane yo askiri batena tibaranyora oroboti oroikiranu kubwatkana nebi karo byabete bigokorwa na ba commissioner abo na boigo chi video korwa se camera chi assist TV. A person as a witness, but that person would be cross-examined. So I do not think we need to belabor that point anymore, because our letter was explicit as to what was going to happen. As you might have noticed, I have not touched on the issue of jurisdiction because that was settled. And I, as you said, would appreciate what the findings of res judicata would be, and neither am I trying to sneak in a backdoor appeal. That is not my intention, Mr. Chair. He hasn't specified which document specifically. Further, Mr. Chair, according to the Petition to Parliament Procedure Act, as the petitioner, we've complied with that act, which does not require us to supply any further documents apart from the petition. Munenchira ya moyo gokonya abantu bali bagendrete wako no muchando bwencharo yokoretwa no murakera nigo omurugi wa mokonyi bumurai bwense Pastor Dorcas Gashawa oyo kabeire omo bishop wekanisa ya AIC Silas Yego kubwatrana ne kiombe kyomusaraba mumbaliri go Red Cross litkolia lero bekirana ase ensemo ya Turkana na kubwatuka obokonyi bwendagera gochie ase abamenyi bechinsemo au abamenyi abanke kati abo korwase ensemo ya Mariyang Kasogol na boigo Kanyangapus nigo banyora bokonyo bwendagera ase yego aboririe bali bonse babwate omoyo muyabo bokonya na boigo babwate ndagera kwenekya unango sanga bali nabamwabo. Tumejaribu tuwezavyo kupatia kila mtu chakula kidogo kidogo, marakwe pamoja na shifted maize. Mimi naomba wa Kenya wale tumebarikiwa na Mungu mkaweze kusaidia wenzenu. Tunashukuru pia mke wa deputy president wetu wa Kenya. Tunawashukuru pia, yeye ni moja ya wale wa Kenya ambayo wamekuwa na moyo ya kutoa kwa sababu ya Wakenya ama Waturkana, na tunashukuru sana. Aba obisabo burendi korwase county ya Busia nigo bagendrete no botki kubatkana nege kore ase amatemo yasiri abantu babere askiri otebekana na nigo baliete ndagire yokagere kubekwa esumo kwene kiaya no mukomanda w'abanyanyimbo imeye county yo ya Busia Maxwell Nyaema oyo atebire buna babere abo nigo basire magimabo abwabo cinga kyabande bagendrete konyora obuwenya ase nyagetari gendarudege kurege tindi ochi ase bali abakonya chindagera chiasarekire nabo kubuli abantu kuba maiso eke nabo igokurigereria chindagera bakuria. Leo asubuhi masaa ya saa 1 asubuhi tulipata habari
kutoka kwa wananchi. Kijiji moja kinaitwa Kibui, iko police station iko karibu inaitwa Moding Police Station ambaye ni eneo ya Teso North, kwamba kuna familia ya watu 7 jana jioni walipokula chakula ya jioni wakaenda wakalala, kisha usiku masaa ya saa 6 wakaanza kusikia ni kwamba wanauma na tumbo. Hapo mama na watoto 4 wakakimbizwa hospitali ambapo wanaendelea kupata matibabu wakiwa katika hali mbaya. Lakini mzee wa hiyo boma na mtoto mmoja mdogo wakafariki kutokana na hiyo shida ya kukula chakula. Ile kitu mimi ningesema, wananchi mnapo tengeneza chakula angalia, sababu hatuwezi jua ni nini ilitokea kwa hiyo chakula ambayo imeenda na maisha ya watu wawili. Kwa vile kila mtu alikuwa analalamika kuumwa na tumbo. Kwa hivyo hapo ndio nimesema kwamba wakati wa postmortem itakapofanywa ndio zaidi itatuonyesha ni nini ilitokea. Wamepelekwa mochari upande wa Teso North kwa sababu hapo ndio iko karibu. Tumeanzisha uchunguzi kama polisi ili kusudi tujue ni nini ilitokea kwa hiyo chakula mpaka watu Mancho muri ribona na kwariganiretie SMS ya Amayia Chinsa Isato asenchera ereyo bwikiranu ekarango wakirangambia mono asogochora kubwate miroberio nsi getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ngoko inyoria muna aborit koria ankyo ni go muraibense Dr. William Samoei Ruto akageire go chakya bene omuroberio Wasla Fund muroberio orengete gokonya abaunchoreria bakonyora wense nabo igo baria bakora ebiasara ebikebike muroberio yoni gora korekane ase ensemo ya Green Park ime yomucho Nairobi hasa banta bange barachie konyora amakabeso ayorachi kubakonya gukinia obonchore babo nabo igo kwegendereria ase amagimabo memo naso gochora kurigereria Ndizi TV nabo igo gochora koba munainche gukoretera mangana Amayia senchera ere yobwikiranu ngo wakirangambia mono inyoro nabo kwendera tonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni gora tonyora wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo twitwetera Ndizi TV News boigo ase website yetu ni gora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke rio togendere gosemia na boigo gokumanya manke rio tariane Evelyn Osero ni gotwa kubwatira nere Joshua Uta kwene kya wikeira sense moye bimanyererio na boigo Petronila Mukeira kwene kya buna chibicha nerio gicha wikeire asenchira ya bene twaro bulgere diboro buya chinga kichonsi na boigo ubutko boro botoireru